aing ngidam keripik ponteng yuk. Ayo. Bawa kedeng bawa kedeng. Siap dulu yuk. Aduh nge-WhatsApp yuk kedeng. Aduh bisa Abdul. Cara ngidam keripik ponteng segala naon. Oh no. Oh. Oke, kedeng. Salin heula. Nah, isi dipot jangan we. Kayak dul, aya keripik ponteng mah. Lu bener sih. Bohong awas kuy. Ya, OTW mamang menuju kirim. Seran bae yuk. Hah? Ini request nyanyi nanta. Naon ieu kira-kira nu bagus antar. Geus kelapa. Udah naon anjing. Eta loba kayaknya. Bawa anjing yuk. Oh gambarna gitu lu. Baper dia. Beda reka rasa. Bawa jalan. Oh, berapa dari parah kok teragean. Tadi dihagian ngangel bae atuh geus. Hari pertama betul. Assalamualaikum. Wih, pan tadi ngawea urang aya keripik ponteng. Aya kene selalu. Selamat alam. Ay, setan ini mah urut sisa lepen ini buan kieu mah. Buan yo ngawea urang ongkoh pan tadi pan ngabeakeun mah. Samagehan. Parah. Atuh perlu bukti kerja 4. Masya Allah. Atuh meuli lah. Atuh bang teu loba. Iya cewek yuk. Masya Allah. Wih, iya di mantan urang nih anu diputuskeun teh nu. Juurna korengan putuskeun teh nu. Juurna korengan. Asal kau bencar. Lah, iya balasan. Jadi si dipot. Oke, awas ya. Ih, si Abdul yuk. Ih, SMS ke naon? Cut. Kum. Masih kamu ya? Yang isim ya ini. Mang. Ya, ini ya. Naon. Masih di mana, Mas? Biasa diburi. Benar. Tuh bener, Mama. Iya, diberi biasa naga tanggal cau. Itu percayaan sekarang.